Izvrsnost naravno je jako zanimljiva stvar i ja moram priznati da sam uvijek bila svojevrsna štreberica, imala sam odlične ocjene, ali ne mislim da je izvrsnost termin unutar kojeg bismo se uopće trebali kretati. Taj me termin prilično zastrašuje. S druge strane govori se o drugosti, dakle trebamo prihvatiti drugost ostalih, a inzistira se na izvrsnosti samo na taj način da bi se zapravo prilagodilo nekakvim uzancama koje su po nekim drugim kriterijama zapravo sistemski povoljne, interesantne. Naime, što uopće znači biti izvrstan? Što uopće znači biti na taj način u odnosu na druge povlašten? Meni se čini da u današnje vrijeme zapravo je pitanje elitiziranja, odnosno čak elitiziranja znanja, što nekada nije bilo tako. Znači, srednja škola je, ajde recimo to tako, još donekle pristupna svima, međutim, na fakultetima se događaju sljedeće stvari. Studenti nemaju dovoljno novaca da plate školarinu. Studenti su prisiljeni unutar bolonjskog sistema preskakati gradivo, dakle ponašati se kao da su u srednjoj školi, dakle ne studirati građu, ne razmišljati o toj građi, nemate dovoljno vremena da zapravo se upute u one teme koje su njima duboko interesantne, nego se sve radi stihijski, odnosno kao fol bavimo se zapravo tom nekakvom izvrsnošću. Eto i meni je zanimljivo odakle se sad pojavila ta izvrsnost u obrazovanju. Pojavila se skupa sa nekim drugim pojmovima kao što su fleksigurnost, što je zapravo drugi naziv za prekarijat, liderstvo, kompetitivnost i tako dalje i tako dalje. I malo sam istraživala i ona je sadržana u našoj strategiji za znanost, obrazovanje i tehnologiju iz 2012. Izvrsnost, koja je zapravo prenesena iz nekakvih relevantnih dokumenata Europske unije. Pa smatram da se tu radi o nekakvoj pomodnoj terminologiji i nekakvim praznim frazama koje su neka opća mjesta koja ne mogu riješiti probleme koje imamo u našem obrazovnom sustavu. Dakle, ti pojmovi se preuzimaju i postavlja se pitanje što to znači. Dakle, što znači poticanje takvih nekakvih kvaliteta kao što je izvrsnost, kompetitivnost, liderstvo, na uštrb nekih drugih kao što su, ne znam, empatičnost ili solidarnost, na primjer s onima koji ne žele biti najbolji ili iz raznih razloga ne mogu biti najbolji. Zašto se te vrijednosti ne potiču u našem obrazovanju? Prije 5 godina je krenula studentska blokada na Filozofskom fakultetu. Mislim da ne treba sad romantizirati. Već je prošlo dovoljno vremena da se romantizira to proljeće 2009. Nego treba shvatiti da postoji da još traje jedna sistemska borba kao otpor komodifikaciji znanju. Naime, nije problem samo u tome da su školarine previsoke da bi ih studenti koji su nekakvog slabijeg imovinskog stanja, da bi ih mogli platiti, da bi uopće mogli imati pristup visokom obrazovanju, nego je problem u tome što se znanje na neki način standardizira, komodificira, da bi stvorilo tu visoku adaptivnu radnu snagu koja zapravo se može adaptirati zahtjevima kapitala. A time se gubi emancipatorni potencijal znanja. I skupa sa našom blokadom su te tendencije komercijalizacije obrazovnog sektora krenule, mislim, uopće nije pretjerano reći, ali globalno. Dakle, Velika Britanija pa sve do Čilea zapravo. Prepoznate su i te tendencije ulaska privatnog kapitala u obrazovanje, što recimo pri financiranju istraživanja, što ne mora nužno biti loše,
ali mislim da bi trebale postojati nekakve striktne regulative, jer ako privatni kapital ulazi u sustav obrazovanja, onda privatni kapital može i utjecati na ishode nekih istraživanja. Problem je to što se, recimo u našoj strategiji za znanost, što se sve više spominje obrazovanje kao nekako sredstvo gospodarskog razvoja. Dakle, što se podređuje tržištu. Smatram da je to jako opasno. Jer znanje na taj način prestaje biti svrha sama sebi i gubi emancipatorni potencijal. I mislim da ako već preuzimamo evropske vrijednosti, da trebamo preuzeti tu evropsku humanističku tradiciju po kojoj je znanje vrijednost po sebi i po kojem se sveučilišta trebaju angažirati u stvaranju pravednijeg i humanijeg i održivijeg društva. Thank you.